Siz üçün oңой каналга жазылуу, биз үчүн милдет Кыргызстанга кызмат кылуу. Кыргызтайм каналы менен бирге болуңуздар. Абдушукур Нарматов жума намазында бош калган мечитти көрсөтүп ыйлады. Видео. Дин алымы Абдушукур Нарматов 20 мартта жума намазы учурунда бош калган мечитти көрсөтүп көзүнө жаш алды. Урматтуу мекендештерим, урматтуу мусулман бир туугандарым, бүгүн жума өзгөчө жума. Башка жума күндөрүнө окшобойт эмне үчүн? Жетимсиреген мечит. Жума сөзү жамаат сөзүнөн алынганына карабастан, жамааты жок жума. Бүгүн мечиттерде жамааты жок, жаратканга жалбарып дуба кылган, жүздөрүнөн ыйман нуру келген аксакалдар жана жаштар жок. Бүгүн ошондой өзгөчө жума. Бүгүн жаратканга жалбарып ыйлай турган жума. Бүгүн Алла Таалага тобо кыла турган жума. Аллах менен болгон мамилебизди жаңылай турган жума деп көзүнө жаш алды. Эске сала кетсек, муфтият коронавирустан улам жума намаздарды убактылуу өткөрбөй турууну чечкен. Буга чейин өкмөттөгү кишилер көп чогулган жайларга барбай турууну, көп киши келген иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салган. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah summa ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Urmatlı mekendeşlerim, urmatlı Müslüman bir toğanlarım, bugün cuma özgöçe cuma. Başka cuma günlerini okşabaydı. Cuma başka cuma günlerini okşaboğandığı emne üçün urmatlı Müslüman bir toğanlarım? Jetimsiregen meçit. Cuma sözü cemaat degen sözdön alınganına karabastan cemaati yok cuma. Hazır cumanın vakti kelgen kezde azanı var cuma, biroq azan i'lamil gaibin çok adamdardı namazdın vaktisi kelgendigin jarya kılıp namazga çakırgan azanı var. Biroq kelgenderge eskertu qamat iqamati yok cuma. Bugünkü cuma hurmatlı Müslüman bir tuğan minbarlar hutba kılgan imamdары yok, boş bolgon minbarları boş bolgon cuma. Bugün meçitler cemaati yok. Rükü sajda kılgan, jaratkanga жалбарып dua kılgan, жүздөрүнөн iman nuru kelgen aksakaldar, jana жаштар imandуулардан cemaatinden boş bolgon meçitler. Bugün oşondoy özgöçö cuma. Bugün jaratkanga жалбарып ыйлай турган cuma. Bugün Allah Teala'ga tövbe kıla turgan cuma. Allah menen bolgon mamilebizdi жаңылай turgan cuma. Urmatlı Müslüman bir toğan. Bugün cuma gününde emne derim? Jaratkanga жалбарып dua kılardan başka hiçbir aylam dile yok. Allah'ım, ıyık cuma gününde özüңdün үйüңe kelip, жалбарып özüңdөн suranarım, elimdi, jerimdi, mekenimdin jerin, elin, avasın, suusun, aksakaldarın, karıyaların, enelerdi, apalardı özüңe tapşırdım. Allah'ım, jaşlar, jigitlerin, kızların sağa tapşırdım. Naristelerin, jaş ulan kızlarını özüңe tapşırdım. Allah'ım mekenimdi asmandan жерден kelgen apatlardan saktagın ya Rabbal alamin. Dünyöge tarkap jatkan ildetten saktagın ya Rabbal alamin. Allah'ım ıyık cuma gününde bugün oşo ildetke çalgıp kalgan, oğurup jatkan oğrularga şifa bergin ya Rabbal alamin. Allah'ım süyüktü mekenimizdi asmandan жерден kelgen apatlardan, koynunda kotur taşı var jaman niyetli insanlardan saktagın ya Rabbal alamin. Allah'ım sen kudretlisin. Senden başka tayanarımız yok ya Rabbel Alemin. Oğrudu bergen de özüngsün, şifanı berüyütücü de özüngsün ya Rabbel Alemin. Allah'ım elime birimlik bergin. Allah'ım elime birimlik bergin. Allah'ım elime birimlik bergin ya Rabbel Alemin. Allah'ım elimizi bölünüp jarılуудан saktagın. Allah'ım bizge ak jolda körсөтүп, ak jolda жүрүү nasip etkin. Aram jolda aram körсөтүп, aram joldan, aram niyetlүүлөрдөн alыс kılgın ya Rabbel Alemin. Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Allah'ım barızga bul dünyanın жақсылыгын bergin, ahiretin жақсылыгын bergin. Kıyamatta barыбызды dozok otунан saktagın ya Rabbel Alemin. Allah'ım koronavirus orusundan korkkan siyahtı özüңнөн korkuudu nasip etkin ya Rabbel Alemin. Jaratkan Allah'ım erteң
özüңdün астыңа барган кезде bizdi sen kaysı orudan, koronavirustanбы, же жүрек оорусунанбы, же бөйрөк, же өпкө оорусунан öldүңбү деп сурабайсың. Allah'ım men bergen ömürдү kayсы жолго иштеттиң деп сурайсың. Allah'ım bergen ömürüңdü özüң sүйгөн амалдарды кылып жашоо насип эткин ya Rabbal Alamin. Allah'ım bul жашоодо Пайгамбар алейхиссалам көрсөткөн жол менен жашап, Пайгамбарга үммөт болуп, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Muhammadan abduhu ve rasuluh kalime-i şahada менен жан таслим кылуу насип эткин ya Rabbal Alamin. Allah'ım ölüm kelmesinden burada barızga tövbe kıl nasip etkin. Ölüm kelgen kezde kalime-i şahadan nasip kılgın. Ölümden keyin cennetini nasip kılgın ya Rabbal Alamin. Bifadlika ve keramik ya ekramel akramin ve ya erhamer rahimin. Birahmetike ya erhamer rahim.